News. Congratulations. Wasipokulinda tutajilinda. George Natembea, komando mwenyewe. The habari yenye ambayo inatufikia kwa sahihi, Morris Ogeta, the former bodyguard to Raila Amolo Odinga has just been recruited by George Natembea. Na sisi tunaomba Morris Ogeta, karibu ukalinde baba yetu George Natembea, ukaweze kumulinda, manake sasa hawa watu wameona sasa huyu ndio baba wa kuliberate umaskini, baba wa kuondoa ujinga, baba wa kufanya Waluya wakuwe na heshima. Wakaona sasa watamuondolea security. Sisi kama watu wa Western tumeona tuchukue Morris Ogeta, tujilipie sisi wenyewe. Sasa sisi tunaambia Morris Ogeta, kuja ulinde George Natembea, tutakuwa tunakulipa kila siku tunakulinda, na tuta make sure maisha yako iko sawa, as long as ulinde George Natembea. Mr. Tawe Komando, kiboko ya Wetangula na Mudavadi.